салом алейкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Намун деҳқони серкоре ки гуфта будем ки ҳазратқул дар вади худашон истодан, имрӯз занг задан ки гуфтанд дарахтота шафтолиҳош пухт, биё чинда барана. ҳамин дӯста сатил аз они ман канист тилония аз они ман чинда мебарам. имрӯз дида шафтолиҳошон чӣ хел шудааст. шафтолия бине, шафтолия гуфтанд ки бо ангурот пазад бо занг мезанам мебиёи бурд. ягон киса намемонам мегӯн ки дар дарахтҳои ту расад. ҳам боғашонро навор карда будем, гуфтем ку ки дарахтҳо себу 4 дарахт тақдим карда буданд. ташаккури зиёд. боғатон пурбор гардад, меҳнатотон роҳат гардад. ҳам дарахтҳо аллакай дед мева дод. борон дӯст беғараз каса қурем. ҳазор раҳмат. раҳматои калон. ин дарахти бине шафтоли коша. ине ана бибинед чӣ хел шафтолиҳо имрӯз ба бор даромадем. барои ҳамин ҳар як меҳнату заҳмат бесамар намемонад. бибинед чӣ хел шафтолиҳои калон-калони зебо. ана шафтолу дидед? на гурум ғасидост. саломат бошед. инҷа бе додар якам дар шафтоли мана хӯред. не шафтол шумо инҷа баё. ина милои маша гирем. гам нест ана шафтолу. дидед якум мо мехӯрем шумо. Овлан олиб келгем додам. ҳам мехоҳед ширин ки то бас гуфтана. амак ман боварем набуд ки нек шумо занг мезанед ман. не ба ҳар ҳол ман серано акун кафи диламо гуфтозенда боварем набуд ки шумо. не гӯш кунед. ман хадик шудам. ҳамин казон вай мешад ай вай кан. гуфтам ки ман ҳам бесоҳиб ҷо мол мепояд вай мекунад бачаҳо. ман шоха як гиред. вай ана шафтолу ман надидагем. ин себое бинед ҳо. себое бинед. дар ҳақиқат одаме ки покдомон бошад, бо меҳнат бошад, ин себое бинед. ине бинед. ин шафтоле бинед. ине тамошо кунед. ин тамошо кунед. ин қиёмата бинед. ана шафтолу. ин дарахти ман кадомаш будам ки ҳазратхӯ? инам не ҳоле? боландаш росташ ба себу вая дода будам ку ангура. шумо ҳоле дама шафтоли худатон ози додоседми? ана шафтоле бинед. ана ҳаминаш ан дарахти ман. ҳамин ҳа шафтоле ман оли хом будааст дӯстои азиз. шафтоле ман паса дига бо хӯрдан мебинем. хӯрдану бурдану ҳамеш. ангуром кадомаш буд? вай инам қариб пухтааст худохоҳ. ана ангурои мана бинед. меҳнат ана мехоҳед чиз вақте ки сухани як каса намешиканед мебиёед заҳматакоша ба навор мегиред. ана дар ҳақиқат ами ки ҳазратқул исбот кардан ки ами дарахтоя аз таҳти дил да ман супурда будем. зеро ки занг задан ин саҳри гуфтанд ки ангурот пазад бо телефон мекунам. ана ин ҳоле соли якуми андозишаш бошад, дуюм бошад. ба ҳар ҳол 4 дарахт тақдим карда будам. ина ангуракои мани. ана ами ки ҳазратқул моя ҳар дафъа ана сурхакое бинед. кани ангур намоидос бошад. ана инаш дарахти худтон будан? сара бинед. ин сара бинед. бай ама раҳматои калом ман ба худо сахт миннат дора шумо. эсед ама ҷо ин пастак дастӣ мечинем мо ту мезанад я ҷардуараз бинед рехта небинед. пухтагаш мепазад да? пухтагаш худаш меқалтада? телефона биёред? азиз шумо дадетон ёмур ҷанг карами да дарахта якум мед нарасед гуфтад ме? гап задам? ҳава хеле ин гуфтанд я мана ки ман бачаҳом мегӯям ки нарасанд да дарахтои ту. шумурда мондагӣ мегӯям. 1 2 3 4 5 6 дураға бачаҳо бовар мекунам намехӯрам. раҳматам аграм. тагаш ба ҳафтадагиша хӯретон мегӯям. тагаш ба ҳафтадагиша сурат гирем. тагаш ба ҳафтадагиша. раҳмат додарҷон. раҳмат. ҳоли мо худоқат шоятон хизмат мекунем. худо хоҳад. сатила биёр. ача. ангур метиям. медонед сабаби ягонае ки амаки ҳазратхӯ барои мо дарахт тӯҳфа кардан ин буд ки
میگم من از علم چندین مراتبه با چندین نواربردان سخن کردم اومده بود یک بار همین مهنت‌های ما نوار نگرفتن. برای همین برای ما گفتم ما هوسمند کی بودیم، ما از مهنت و از زحمت‌های مردم میدونیم که چی زحمت دارن چی مهنت کی دارن. اومده نوار که گرفتیم گفتم آشد شود همین درختان از اونی تو. به همین خاطر هر کسی سخن میکند مهنتکاش رفته به نوار گیرد. هر کسی که میخواد مهنت و زحمت خودش به نوار گرفته باشد دعوت کنید، ما میریم خود نوار میکنیم، از مهنتاتون از زحمتاتون اینترنت رو خبردار میکنیم. پناتون مخدوم کم تا شفتالو خورم. بچه‌ها قدرم به میرد نمیرد اکنون من همین زحمتی که کشیدگم همینا من گفتم که خدمت من روی برآوردید، رحمت شما بگفتم، من از شما من ندارم. هزار رحمت من. چی گپ چیزی چاره بنه. راست. همین یک سه ویدیو کردم میتید من مرده روام هم بچه‌ها مونده میبینند. خدا خواهد. خیلی که هم دادم هم خیلی خدمت کرده بوده. این کادر اما یک وقت نه وقت میلیون قیمت نیست. سال به سال درختها کلان شده میگیرن. این خیلی بود. این سال سبا کب انداخت. انا اكو این سال با همین شفتاله خنک زده موندگش همین آفتاب رو من پناه همین با رزق ما خدا رحم ما خورده، با رزق ما یراشه به خودم خدا دادگش من هزاران با شکر میکنم. هزار رحمت من. سلامت باشید، مهنتاتون راحت شده. آفرینتون بود. اینو ببینید سیب بخوای ببینید. هی وای. وقتی مهنت عذاب میکشید این وقت راحت سیب بخوای ببینید. این شناندگی نه چسبونده، خودی سیب انداختگی. آفرین حضرت خالی آفرین. وقتی راحتتون هم قریب اون دزمان کنی انگورکاتون انا این انگوری میزی هم انگور بینید. انگوره خیلی چه پختگی منه در جای بی آب در جای دست نوره است. اگر نوارهای اصلی دیدن میخواهید همون وقتی مهنت و زحمت ها در نوارهای پایانه هستن. همین دو بار نوار گرفتیم باقی هم که حضرت خلا دو نوار داریم. نه شنگلای بینید. ولی حکم نواما همین درخت بلچک بودین همین کسا آورده است که یک وای کردن یا خدا خواهد این جا شده انگور کاری بینید. اون تو گذارده نه سراشه اینه بینید کنی این در جای خیلی آفتابی با شیری میشد است ها؟ اما در جای آفتابی میگم شیب شیری میشد است. نبینید اینه که بینید انگوری میزی هستی. زرافشان از مرد ما نداشتیم باغ و راغ، از نامرد ما درد و داغ. خدا دست هم توش از شفتالو خوری شیره شد که چسبیده است. حالا آب نیست اینجا، حالا پای میریم به دست شوشش. اما چه میکنه تون چونچقو نمیرسانه؟ اینجا شلوغ نیست شلوغ دورتر. این ما گند چونچقو خیر کارزیم. دید انگور جان همه خیلی شیرینگی اوپا بید سلام من اینتو داشته ایستم من انگور یا افتی دیگه چیزی گرین سطحی با خبر میتم تاگان انگور این شما انگور خدا ما من این خودم وای کروسینم وقتی انگور خوری بیم با نوار میکنم خدا خیلی شیره ببینه شیره هم دستو میخواد شیرینگی اینجا چمچق نه اورو خیر میکرده است اورو
Tazadan. همونه تازه همونه پختگی ازوه کنی کنی زورش دست نگیری با بخش سخت توی فی ها یه خدا دارم شکستم نه انگوره خودش اولی من بدولش انگوره من پزده که با من قرض میتیم ده اونجا نمونه بریم دستم رفتی نگونجید دست سلفم انا خورده هم شدیم چینده هم شدیم باور کنید همین نمیدونم 2 ستیل بردوزیم خودم خوردگیم یک طرف همین قدر خوردم که تو بس گفتنه انا دری باغ برو آمدیم و در پناه خدا باشه دوگوی همین که حضرت قول باشد که میوه هاشون بسیارتر اندازن و شما هم بیاید مهمون شوید و خورید انا باور کنید مهمانخانه هم دارن مهمانخانه هم دارن که از نواره پیشتریشون به هست این چیزها کنید این ستیلی من دست کن رحمت کلام مایلاش رحمت با بیتون من برای پول دنیاگی نه برای یور برادر همین در برای خیر هزار رحمت کلام مهنتتون راحت شود نه کیسه‌هاشون پر دو دستشون پر سرچشون شپکش پر گرفته بود انگور و شفتالو تمام به میوه خدا و خدا همه که حضرت خود میگن که همه آدم رب بودگی به هم میته یک تا کیسه‌هاشون پر هم خیلی سلامت باشید مهنتاتون راحت شود نعمتی باغتون زیاده گردد الله مهربان